ya sayang. Tunggu aja di rumah ya. Nanti kau jemput aku ke motor. Muah. Di pantai yang ada ndak lo pandai bonda do. Cep punya saan tak kau jemput kau. Kalerai. An. Awak ajarin bonda. Cep dia tak jemput lo. Bonda nak pandai yang do. Bonda zaman kini nak pandai aja mui. Nah, lama bana. Bonda nak pandai apa cewek lo ang. Nak biar tu ada cewek ang. Biar dia buat rawonnya kan. Ang santai lah muncul ang cembut. Dilaga ke paluang muka baru. Ang tenang lah mi. Ang tak ajarin bonda lah korang mengari-ngari lah korang. Oh, tenang pa mi. Jaga karena. Ang kabajan jo bonda. Ada timur gulua. Dia jarang gini rumah. Itulah bang preto na kadene. Ada cewek dia lah masak kadena. Ada makara yang serius lo. Mana jarang ah? Bonda nama nang pakai metik apa gigi? Honda Matic lah bang. Lagak murah stek. Ah, kalau nak metik kau lain separan kau. Pakai selana berarti parana. Yo Honda dan selang pakai mi. Serius bang kawan? Kuba caranya kawan. Yang pertama, dia kontak itulah. Kita kontaknya ko. Aku nya. Sudah tu alian. Ang nanya standarnya nak. Satu ang setter lah. Tu pangan baunya lian. Tinggal angkas lah mah. Jalan sih Honda tu mah. Mana yang jalan kawan? Yo angkas lah Honda tu pakak. Itu masalahnya. Ada gamang Honda tu biarin. Deh, tu aku nurin majanang tadi deh. Baca caranya lian. Baca role. Ide deh. Ide yang tuan. Mari lah ni bisa nah. Tu mantap tu ide yang tuan. Tu aja li, gas lah li. Banyak yang li rasa pe jalan-jalan sama aku enggak? Lasuah hari kamu ko. Kalau jalan kamu nak pandai bawa motor tadi ah. Nak perlu ke jalan-jalan tadi kalau mede ko. So, men tu nyo. Apa ang biasa?